lah aing kira beres tuh nyen video ieu. Ari nuan penting pantun mana nadi tadi kopian mah. Manya mikir tuh yo. Liar otak teh. Ubinya cukup sedikit lagi dimakan. Kan lapar. Kan lapar saya teh. Nya. Itu meong. Meong. Ekspresinya tuh lil anu bahasa bapak ulil bapak guru ulil ngisi gitu kan. Ini yang ngira tadi kan pas terakhir. Ya tuh lil. Saha itunya? Itu pasti laporan ke masyarakat anu ngedarkeun oplosan. Laporkeun ya. Halo Pak. Halo. Apa? Saya mau melaporkan atas pengedar oplosan. Di mana? Di dekat pabrik manisan. Intinya. Siap. Laksanakan. Mohon Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ranking. Samidan. Rega. Baru naik. Aduh. Balik atuh. Baru naik. Aduh. Balik atuh. Mancak waduk segan. Mana ieu makan dia ah. Ya atuh. Angkat tangan. Tiarap. Tiarap. Midan, bor. Siapa? Wandi weh. Naon dia? Anteh, siapa teh? Buka baju. Bidan, periksa. Siapa? Mana sih ya? Dina jaket Pak. Tadi syuting aku. Kan sini di penjara Pak. Mana penjara mau sengke. Bapak we ngelawan sih. Mohon Pak, bisa lah. Dan Pak di kantor. Siap Pak. Bisa nih mau. Barang-barang bukti. Buka hiji rokok coklat. Rokok ML isinya coklat. Rokok Kasmil isinya rokok Magnumnya. Gudang garam isinya Mustang. Sok kayak nama orang pak kuat ngedang jeruk. Ayo berukan. Amun maneh kuat ngedang jeruk siji. Banyak kuat berarti sok kayak nama orang cobaan. Gurneng heula. Amping balayung gombreng. Maneh ka hiji. Bang meresapi. Aduh mata. Sweet. Sweet mana? Mana bukan Gini aja deh. Haji kedua. Isi ulil lah. Pedo.
Oh, piceun. Gagal. Oh, ulangan. Baru manehan teh gitu. Ulah nyengir Nyaga nyaga yem kabeh. Jangan Kan kamera. Udah ganteng sih kalau gitu. Sebenarnya dolil. Lebih nehit kali ngendang jeruk. Gimana? Masuk ya. Aduh lega. Sekarang mana aja nak? Balikan deh mah. Hayo burukeun. Ayo. Gombreng. Deui. Hampim palayum gombreng. Sok Kas. Aslian. Kita jeung tangkangan ha. Nyerang udah ke atas. Langsung nekat jeung hadana. Cuma rasanya. So sweet deh. So sweet. Letih kurang teh di ais lintas gede di Japumi. Ayo lari kemari kotaku dia. Leletik iki teh di ais lintas gede iki teh bija kumis. Ayo lari kemana larina? Terus nawana teh coba gitu. Iki guk. Iki guk. Ayo lari kemari iki. So sweet deh. Sweet ama Ya. Sekarang apa pelajari lah? Ya tuh minggu harap sih apa ya? Kebon. Mana kebon? Mana? Pisan. Sana. Jalan gue teh. Ini gua ada 10 jam teh gua tadi di balap.